La Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay hace llegar su mensaje por el Día del Idioma Guaraní 25 de agosto a través de su ministra ejecutiva, Magíster Ladislao Alcaraz. Ñaneñe Guaraní hi'ára hína. Ha ñañeha'ãke nañamomorã ñetehápe ko ñaneñe'ẽ jaiporumemévo ñanderogapýpe ñanemba'apohápe jaháramo ñañemoarandu mamo ñaimehápe ñaneretã ryepýpe térã tetã ambue rehe ñamoingovékena ñaneñe'ẽ Guaraní porãite toikove Guaraní ñaneretãme ha América tuichakue javeve. Paraguay ñe'ẽnguéra sãmbyhyha upéicha omog̃uahẽ imaranduko ñaneñe'ẽ Guarani arare 25 de agosto y sãmbyhyhára rupive Magíster Ladislao Alcaraz.